Kanal Plodovi prirode, dobro došli dragi prijatelji, nastavljamo sa lekovitim biljkama i ova biljka je i lekovita i začinska i aromatična. Dakle, rukola. Postoji podjela na pitomu i divlju. Divlja rukola raste samoniklo, ima nešto obliji list, dok pitoma rukola ima list koji faktički podsjeća na list hrasta ili list maslačka i ona može da bude samonikla jer se lako rasejava iz čaurice koja predstavlja plod i koja je puna semenki. Dakle, ona je zeleniš i jednogodišnja je biljka. Vrlo se lako uzgaja, dakle možete na polju u toku proleća i leta, a cele godine, dakle s jeseni i zime, možete kao začinsko bilje u saksijama pored prozora. Rukola je prepuna vlakana koji potpomažu dobru probavu. Vrlo je zasitna, dakle zasiti prilikom jela i nakon nje ne osjećate potrebu za masnom i slatkom hranom. Pomaže da se snizi holesterol i da nivo šećera držite pod kontrolom. Evo još nekoliko razloga zašto bi je trebalo jesti. Ona spada u biljke krstašice, na primjer isto kao brokoli, kelj, kupus. Ova porodica biljaka je veoma bogata vlaknima i antioksidantima, a posjeduje i komponente glukozinolate za koju su istraživanja pokazala da mogu smanjiti rizik kod nastanka raka pluća, prostate, dojke i pankreasa. Posjeduje visok nivo hlorofila koji sprečava oštećenja DNK i jetre uzrokovana aflatoksinom, kancerogenom supstancom koja se stvara u plesni, a najčešće se pronalazi u kukuruzu, kikirikiju i pojedinim orašastim plodovima. Nama je aflatoksin postao poznat kada su određene količine pronađene u mleku. Da biste uneli što više hlorofila u organizam, rukolu konzumirajte u sirovom obliku, mada lekovitost zadržava i prilikom kuvanja. Rukola sadrži čak 8 puta više kalcijuma od poznate iceberg salate, a bogata je i vitaminom K koji je veoma važan za što bolju apsorpciju kalcijuma u kosti i zube. Vitamin K igra važnu ulogu i u prevenciji srčanih oboljenja. Plak koji se nakuplja na zidovima arterija može biti povezan sa lošom apsorpcijom kalcijuma, a vitamin K se brine za to da kalcijum ode tamo gde je najpotrebniji. Konzumiranjem ove zdrave biljke smanjujemo hronična upalna stanja u organizmu. Rukola sadrži indol, trikarbinol i itiocijanate, bioaktivne komponente za koje je dokazano da suzbijaju upale. Rukola će vam takođe pomoći da se odbranite od starenja mozga i opadanja kognitivnih sposobnosti, jer posjeduje velike količine B vitamina, a posebno folata. Dokazano je da kod starijih ljudi nedostatak folata vodi do kognitivnih smetnji. Rukola je puna i vitamina C. Vitamin C je jedna od najboljih odbrana za vaš organizam i za vaše telo, da se oslobodi opasnih slobodnih radikala koji izazivaju upale i da ih eliminiše pre nego što izazovu pravu štetu. Ona je odličan izbor i za dodatak ishrani za trudnice. Folati, koji uključuju folnu kiselinu, dokazano smanjuju pojavu određenih mentalnih defekata kod beba. Rukola je bogata folatima, kao i većina zeljastog povrća. Rukola je dobro poznati izvor karotenoida, prirodnih pigmenata koji su već dugo poznati po tome što poboljšavaju vid. U stvari, karotenoidi usporavaju proces makularne degeneracije, koja rezultira gubitkom vida u središtu vidnog polja. U većini slučajeva to uzrokuje kataraktu, koje se zatim mora otkloniti. Povećanjem količine karotenoida u vašoj ishrani, a rukola je odličan izvor za njih, oni koji jedu rukolu će usporiti ovaj klasični simptom starenja. Bilo je ovo sve o rukoli, biljka koja podmlađuje i topi kilograme. Neko je voli, neko ne, međutim toliko je zdrava da bi je trebalo gajiti. Veliki pozdrav od Plodova prirode.